Ndagushuje kandi nkuhaye ikaze kuri Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwara ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda ubwo ni Minema yatangaje ko kuva mu itangira ry'umwaka wa 2026 ubwo no kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya 11 Werurwe mu mwaka turimo n'ubundi wa 2026 ibiza birimo inkangu, inkuba n'imyuzure byishe abantu 28 mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu, aho imibare y'icyo kigo ikomeza igaragaza ko abantu 14 aribo bishwe n'inkuba, inkongi yica abantu 5, imyuzure yica abantu 3, naho inkangu zishe abantu nabo 3, inzu zaguye nazo zishe 2 mu gihe ibiza byaturutse ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro byishe ugera ku muntu umwe. Minema kandi yakomeje ivuga ko mu mwaka wa 2026 uva aho utangiriye abantu 28 aribo ibiza byishe, ndetse byanakomerekeje abantu 75 byangiza inzo zigera kuri 297. Ngibi biza kandi byangishije imyaka iri ku buso buri hagati ya hegitari 220, aho byaje kwica inka 25 kandi n'amatungo agera ku 9. Ibiza kandi byasenye ibyumba by'amashuri 8, imihanda 14, imiyoboro y'amashanyarazi igera kuri 22 n'ibitaro 22. Si ibyo gusa kandi ibiza byanasenye insengero, aho byasenye kuri ubu ngubu urusengero rumwe ndetse n'isoko rimwe. Mu minsi ishize ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe mu Rwanda ubwo ni Meteo Rwanda cyatangaje ko muri Werurwe muri uno mwaka 2026 hateganyijwe imvura irenze isanzwe igwa kandi ko ishobora guteza ibiza kanazatuma ubuhehere bw'ubutaka bwiyongera. Iryo tangazo rya Meteo Rwanda ryakomeje rigira riti ibiza bigira ingaruka nziza ku mirimo turimo y'ubungubu y'ubuhinzi, dore ko turi mu ntangiriro z'igihembwe cy'itumba. Gusa muri uku kwezi kandi hateganyijwe umuyaga mwinshi ndetse n'imvura yumvikanamo inkuba bishobora guteza ibiza, cyane cyane aho imvura imaze iminsi igwa ubutaka bukaba bwarasomye. Igaragaza kandi ko muri Werurwe 2025 mu Rwanda hateganyijwe iri hagati ya milimetero 89 ndetse na 292, ikaba iri hejuru gatoya y'ikigero mpuzandengo y'imvura isanzwe igwa mu kwezi kwa Werurwe. Ni mu gihe ku ruhande rwa Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi General Major Retired Albert Murasira aherutse gusaba abanyarwanda kwirinda ingaruka z'ibiza zishobora guterwa n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa, yibutsa kandi abaturage bari mu manegeka kwimuka. Minisitiri General Major Retired Murasira yabigarutseho mu butumwa bwa Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi iherutse kunyuza ku mbuga nkoranyambaga zayo. Ngayo nguko iyi ni Hodari Empire, wowe wakunze ibiganiro byacu kanda like, share, comment kugira ngo ubane natwe no mu bindi biganiro. Bakaba wari kumwe nanjye Uwimana Damien Hodari.